tukuthomera twira kwi mantu jangi jaro ja maingi jate au jatiraga attached nandi uni nda tulewa kanya ndarauria kiuria kia mbere ibao baragia na deputy governor ndachoka baukiria njara ndachoka ndauria no aragia na governor wetu watuika ibokira gukiria njara enda ugaito tiga kwaniria guti uma buri au nontu ntira wa kirindi tuti uni ntira thomi mbingo saida endo kumeiro nderirwe kumagara ndauma kumagara ome ngwita ngukarakara itwe indetirwe kairi ndeja tokara nthiguru na speaker na MC ungi bau bathatu na tukwanjiria kwaria antu banjiria kuringa etuma watuika kinya ndaringwa kuria simiwa bandingire bange bangera suti inominate ndikananu na ungi patu etagwa patu na ndona aja kira tukuthitheru aja ndona aja ja gufoswa indari tiro ngurupu na jakamitira ndari na nderwa kwe mantu ngaikwa kinya kia mene mbingwa gitene gwe tenenkeri musonda jojo naju ijo bangiri kuretwa ntukwero jo nemsirotera bogetos DMK Kyogora na tale kla kwa bunge kaunti Emiro na kinyithiritwe na ibango kira kironda pepa ya ingwa na nonto na kuno mwanka gavana Edremitho Maiteja wake ndoba kwedresho kimashokyo musonda jo nenkaniro kirobisiewe arena ntukuinge mogwanja sha kuibanga mnaku kumania gutangatange metho jetu ninya kwandira matunthi gurubuga kiria kumbo konthe na inyankoro kio karabubuga na kanyoni mtwetu itumenyithitwe na tonu akuna maitia nkutho jara DMK athekerete nkingo ni gavana Kawira Mwangaza maite jaja najo ija kwangerekano bwa mbere buru gavana Kawira Mwangaza nune mawatho jambe cia mwinge PFM na njira kwerekithire chibitari nene Mero level 5 ethre itumire nya kubangira mbeja ciayo nonto kwethire nenkaniria kiri county revenue fund bwa jaire gavana Kawira Mwangaza na butire ituba county atithingatirite watho na nyankoro kikura gocwa kibange obisine nerekithiritwe ikotethire bashokia baba na boida kwangerekano Daktari John Toiti Wogoti Kenneth Kimathi sio Microfinance na Corporation Joseph Kithure Mberia sio Rojo na Otherunde Netoni Emiro na Poari Mimwaki okoleze Simanto Anchobi na Nyirabo tereje thato barwe kwandika iranto barabarene jore athithire uterwa timao kianjae na Inyankobo bwajani gotonya kire bunge kaunti Emiro na Kibara ntukweria kwaria gashagasha hegoro ejo terengira gavana Kawira Mwangaza kuringana na DMK ikorea kuthingatira mawatho ya County Public Service Bond areje nengerekana kwandika erekithire kana directors bamwe batere kwandikwa gitonya tu directors baba na boja kwangerekana Henry Mzungu Munene Samaritan na Irari Sande bonge ikwerekithire woni nya constitution administrators bedrebesho antu bakwandika ja kwangerekano antu bakwegera bwamo gwanja gavana Kawira Mwangaza emenero ntubo kwandika mukoro murega baichu na kumwango geijiri na kurecheche bichu kwethire mukoro kithire kiri bunge kaunti Emiro kenda thojwa je kinyanira buru na kire MCs 63 bekirite kirora komurutia gavana Kawira Mwangaza egwekirithia atongere monya nthao werone ngerekano yatongere baba na boja kwangerekano Seneta Kathuri Muronge waziri mithikari ntore mporo abole mwanda ithiri na batire bakancheka thoreki bobwe bwakenda bwakobwe kinyanira na kanyoni mtweto kendero tokunyulira na atwiregerekirira mukarito ke makeyudi Johnston Muthama kwejenene kontemo na kwethira ikaikaro na MCs bake makeyudi kenda barigiria nteto ezi ikuremerwe nyume kwethira etomiro antumwa na kwira baba inge batonekana tukwenarwa ithanaku kiroterwa gavana Kawira Mwangaza na ugitwa ati no maki kinyani nino tumaiteja mangijira kurekirwa ejatujura kinyanusu kimbo nke reporter Ntoshero TV kumaja kingina ngine kitoke Nairobi mbita Boniface Mongera.
Konge na kuu gavana wa Meru utaweka wera mwangaza na ugite akanira budget ya mwaka wa 2022 kuthi mwaka wa 2023 yakorokirwe ni thirikari ndiru ya Kiraitu Murungi akiaria kiri kigomano kiria kia Mwingi Imenti North. Kawira augite kuringana na buria akuona bunge ya county ya Meru ititikiria kumukurukiria supplementary budget ona amekinyithia mbungeni ino Mutugi Kare na gutariria nkuruki. Kwa unarwa mbejete ni ontobwa kwetherwa thirikari na ndi twina mbeca ka twina cio ndabwire nkabutangasa ira cia nkabwire ikwija cia tweka nkabwire igutweka na ngacoka nkabutarira eu ni ongogia kwa nonto nani ntibangite gukika kinya nduru Muthenya Jonarua ngavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza munini wawe Mutumanto Ithinkia mukuru wa Kawira Murega Baichuna atongeria bangi kumakire thirikari ya Meru Narua ni bariungite kiro wandi gicigo mbunge kia North Imenti na moroto jwandi ungaije ni Kawira kwira mwingi ni mirandi iriku akathithia naja maturene kiri mwaka yo jwa thirikari na kuboria kethira ni bagwitikaniria nayo Niaria Kawira akiaria akiuga wari tumira budget ria athithitwe ni thirikari ndiru ya ngavana Kiraitu Murungi alio wandi erigirite mirandi ya mung'ana jwa milioni 7 na kigina kia ambassador kiri milioni 3 na Kawira agitariria gitumi kiawe kia gutumira budget ya thirikari ndiru na ugite no kari no gwathithia budget yawe ni supplementary yomba kurega ukurukwa ni mbunge ya Meru kiri budget ire ya thithitwe ni King'ang'i ya thithitwe monka June na ndi gavana akajokia umweru eta megarura agekira mantu jawe kana manifesto yewe ikenda ciomba gwitania wa megarura wekira mantu jaku igaikua mbunge ugaikia supplementary budget ikathithwa na ndi kuringana mendekithiria jaku ndikutega ndona thogothogo ere rionda menya twaikia thai mantu jomba kurega gwita bwega kwa ndauga itusonge o uria budget eje kari na kiri kigina kia ambassador kiria nikyo milioni 3 wandi na ugite mbere baka na baraba inyerikite mono maturene kanya kambere kinda bakona kigina gikiega kiria ikabaguna thina iteng'anana na tutuomba kuga nonto bia kora bilio mtu onde are bitiomba kung'ana ina biketho bikaria ate bitiomba kung'ana turitega mbere baraba inyeretwe nkurukie bangi nonto tote kung'anana kiri mishemanio iji Kawira na kwejaga kari kanya bendekite jamo ja mathina jao babu ibu bwiri kumenya nkurukia nye batu nonto bwe mashinani bogatwira antu ana itukwenda development fulani antu ana ikuthuki na mantu jara tutija menya turi obicine tucingirite ku tinka tukeja ke babu ile tuomba kumenya zaidi ya ule turi obicine tuomba kumenya so tukwenda kuromba county government tuganirie iwanja birio ya public ula biomba gukonvertwa na oni mbetaga na timu yonde babarabara bakira mali kendara kwina issue mwene kitengo kiu acokia town center kwina ara gwekiri malinyi ya kurugura rudi tumaira tiekiri cheyelo tionde very important point na no ndonde gatiri mbeyanjereri thiurukangale kwa town yonde ngaga upaka kana karo kamitoki anja Kawira mbugite kagita kare mwathani agamba ngatigira kinya ndaga ntu 500 ndina ntu ngirie kana rimwe mbitete menyororone mwanya Kuruki Kawira na rugurite murandi jwa miti ya kwanda maturene iria ni miti nkurukia 200 na kiaja na ugite gitumi kia miti iji ni kwenda bakamenyera rira ndio tuondoe hali na madhara ya climate change ambayo imeathiri sana nchi yetu haswa hapa Meru. miti iji yetu ikandwa ibarine biria bire bea kana biria bitena gintu ko ibari bionthe bia Meru County bia public biria bitena gintu tugatigira tukwanda miti. Number 2 skuru cietu nacio tukaanda miti na miti ira tukaanda maskuru ne miti tofauti nonto tukaanda ya matunda kana miti na matunda niyo tukaanda maskuru jetu na still twina makanisa tugaikia miti eje makanisene tuande kanisene cietu
iria cie ground-inĩ ciao ciongwa. Ni murandi jura thirikari ya Kawira juete rietwa ng'arisha mashinani akiuga murandi jojo kambe umbithi nkuru kia ngiri 6 ngugia kurita. Iturari na programu ya kazi mtaani na ndi turiuga ng'arisha mtaa, turiuga turenda kung'arisha mashinani jetu na kuanda miti na ndi amwana vijana bao kuona mahasura itugucokeria mwathani nkatho nontu kire kuanda miti guku itugu create employment kire ana betu ba bethi bara batina ngugi cia kurita na baria bari areas ire miti ijitite kuandwa. Kuma gicigo mbunge kia Northiment nkiripotera ndeto cia Weru rea kwa rieto ni Mutugi Kare. Na MC Munde mama umite ndani ya bunge ya Meru matongoretwe ni mukaregetie wa kamiti ya kigina mbunge ni tawe Jacob Mwirigi ni maririte mishemanio na ciuthurano cia mungi iria icithiritukirudwa ni gavana Kawira Mwangaza kiumia kithuru. Mwirigi yaugite guti mishemanio ya gosha maoni gavana akurutha ende ni ya gisiasa na arirutha ate kurutha wega kethirwa ateguita atongoria mangi mishemanio ni ino. Nawe MCA Morogocho na riritie mubango uria gavana augite ni wagatumi kunenkanira basari akiuga kanjira ino nigutatina watho na ibaterie kunenkanirwa ukurukira kamiti ya mauntu mamwera kirigia na gutobacio ikibinya. Au ni MCS bonde batano bagicigo bunge ke Buri na arabekite gikaroteri ne mwetauni ya Kirwa na wabategatariria mauthi jao ni jaikithari na jategwiritwe wakirishi bantu tutenganeri na gitumi nakyo karanthi nkuire. MCS baba baruga mishemanio ya public participation ira gavana Kawira Mwangaza agitire ntuku ya njuma gicione giki atathingatira mawatho kikatiba ura kwendekithwa kugita mishemanio muthemba ya yu mono kwendekithia kugakigina kia bursaries kiria rito batare nontu kiria gavana akuthithia in the name of public participation kite kubwa. One, turina act ya public participation iria yathithitwe 2014. Turenda kuuga gavana kiria akuthithie kiria athithirie Buri njuma te public participation ige muchemanio ina rietwa ringi na yutebwa public participation by your standards. Bwirite kwithwa kwina kamiti ije ya enhancement fund ikethire na muntu kuma ofisi ya ithomo yume kiri antu kuma kiri community ande twaigua mbeca iriro ikagana ki wondi na cibo na administrator bete barete marietwa tukoria act iu ethingirio 2016 ketiganirwe nio indi kira ki turigaritie ikwithirwa ana bara bakonaga ambassador ki wondi cietu ni ana bakai kabataurirwe chagwa korwo irorera ndigirwe na bara bakona ambassador assistant chief akareta ana 42 otegera ana babangi batigwa ntikumenya batigi baewa no mbasare na batutongaira kienda mbe chiuchumba kuthirwa chiekita ana babangi kire wondi chietu oteganga bana wetu no ntwethirwa enara country ingi etu ja donors ikenda county yetu yomba gutetheka we mbise na anturene agitangugira actire thithiritwe itikumbite kirita no ntitukura ngugeje ibati gwitwa imuntu gwitwa MCA na yabo kwatena muntu ta wanda ndimin kire mantu jagi kigena MCS baba bariuga gavana athiurukire kigaga milioni 10 yake ende kigena kiu kingi ethairwa atengeria atagerekere ukigweta bakiuria cio mbeca iu inaigeta milioni 10 ciejete kuthithiria public participation tumite wethera ni wenda tumita tutina thina tumite eu public participation milioni 10 ni ya kuthithia whereas ugategera nati ena bilioni 3 na milioni 300 kiria nkuria ri ndiuria gakeja kuthithia public participation ingi mbeca uchi atigarire kana yonthe batere kwithira ri amwe budget uni ni patron yo budget ndeneti mo wandi utungi ukeja au tongete eze athurwa ni antu uni ni patron na yoni mbije kuma rugirando mwanka kangaita mwanka ngando mwanka mukuri utungi umenya nau budget yetu ina development fund ya 3,176,583 shillings lakini alithithia public participation ya 460 million
ambecha iu ingire ikamenywa atachietete na bwa muthia buru ikwijo kuga to identify ana bakai kenda tuba mbecha katukugwa ntiye ngabana kethera nuije kuri mwana ote skuru nonto bo chiringi 2,000 kana 3,000 na kona iu uturo bwabo kugaruka chaundu irorera ndero ngabana kuja kuga milioni 10 akugaira barabara emwe barabara 4 o barabara gairwe milioni ndirabangite ontura ithiro ina kithima ithima 28 birandirabangite ruirorera indi narua kire milioni 10 iu irarete ruirorera ote kithima kinya kimwe giku nikinontu ngavana ati kwa bold enough areta supplementary ya align na manifesto wewe na ke align kinya batu jontu tutare ku twa part of the budget you nkagwirio mono jontu iro ngekira mantu jara ndirera antu bara ndi presented kiri budget bona ria kuthiurunka na wandi kwimbecha agutiga ongirigana wandi ikagwai wanda ndimin na chief barabara bakaga kira tukwenda kuria ngavana wetu mbecha iri cha county government ikogagwa ka imbecha chiaku turenda gweka imbecha chiaku ikogagwa bado tena thina cio noeja na formula yonde ukwenda nyoenda kugera iguru anto boja wi chiaku na tena thina cio ngiripotera Weru TV kuma tauni ya Kiru gicigoone kia Buri mbita mawira Kirigia. Koti ya Biru nigambite ati karani wa bunge ya kaunti ya Meru nethiritwe arubicini giutatena watho o ni nyuma ya koti nene weta igamba na kuga ati rwangirwa wandikani ndani ya bunge eno Meru Public Service Board rutebingetie watho wa mombere ni that gender role indi ya wandikani muthuri Muriuki na nteto ino igamba rira riacoketio rikonikira kwa assembly ya Miru amwe na assembly ji bakiregana uge boycott atikira kwa assembly ji niwe Jacob Karari ate briko thwari ngugine indi amwe na bubu kinya nyuma gukinya court of appeal koti ji nigitite kumantari kinya nyache mweri juju urora arikira kwa assembly ji ate bwiri kwithwari ngugine. Yes, clerk Ojo wetwa Jacob Kirari after 18th of November 2021 akaja ku discharge any mandate in his capacity as the clerk akedro in contempt of court kana akedro avunjete on the court and upon application iko high court omba kubekwa monka mieri 3 kana kalingwa waini kwa kuma tariki 18 kutte responsibility as a clerk egwiri ko discharge him to just Jacob Kirari. It can only be done by the deputy clerk in an acting capacity and not more than 6 months. Dina eji yumene negambare iketwe ne Kenneth Muriuki akiwa service board assembly itathingatirite watho ba mombire ni jutu than gender rule. Board ya recruit the clerk of the